Kofika ugogo wakho ngelinye ilanga athi mntanami thatha inkulungwane nekhulu namashumi opondo nopondo abahlanu athi uhambe uye endaweni ethile uyothatha malini wena mawungayazi le mali ukuyibiza kodwa thina la kwimpunga yesintu isona isizathu esenza ukuthi sikhumbuzisane nje bafowethu okuthi ogogo bethu babeyibiza kanjani le mali malini ke mbukelo wempunga yesintu u2755 rand asisakwazi ukukhuluma noGogo khuluma kokuthini izinto amafasha abahlosile bathi usokhuluza uGogo bewe asisakwazi ukukhuluma noGogo bunga yesintu wewo sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje itsisa simbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha sishaka kashayi kangemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje la khamba kufinyele khona lo mfanekiso oqosho uma ukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa umshana wakofuze fulele omashiya mahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igabeni mabanga yikhehla leli elizala umama umdumo yena azale uthumbu la utshatshatsha azale upheshe azale umaguyane azale uvaphi azale unokhonjo mina ke insizwa zingibiza ngonduna kandaba untombi siyamncumela insizwa siyamkhombisa nesincane saphume ehlathini ekseni ngovisa azivuthulula ngoba sigcwele amabethe ngikhole likhola ngenhliziyo engalibhadla kancane isonto nokugqamgqama umsathe enkakane lakhala lathi ngahamba litheselo sithe lathi ngahamba ngumjabulelo ngumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka ukuthi faca umuntu wentombi ezithi zingabuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni iqega isimilo maqedwe sikhohla amasokazi hayi bafowethu kuhlala kuyintokozo ukuthi ngifike la kwe-channel ethu enkulu impunga yesintu TV sike sifundisane nje bafowethu izinto eziningi othola ukuthi asizazi kwesinye isikhathi akukona ukuthi sifundisana izinto esingazazi kodwa kuyenzeka uthola ukuthi omunye umuntu ukhohliwe ngesizathu sokuthi mhlawumbe utheme ekhula wababudedengu wangazinaka izinto ezithinta isintu ekungeve ukuthi hayi ngoba nake ngazi okusho ukuthi inhloso ngqangi yale channel ukufundisana nokukhumbuzisana ezinye zezinto ezazenziwa ogogo bethu nomkhulu bethu sikhumbuzisana indlela yesintu eyayikade ihamba okhokho bethu njengoba sazi ukuthi isintu sethu thina njenganabantu abampisholo sumgogodla wempilo zethu kanti impilo yomuntu inqike enkomo kubantu abadala abangasekho ekuwumsamo uyazi namuhla bafowethu ngifisa ukuzokhuluma ngemali lento ekuthiwa inkece Omkhulu bethu noGogo bethu imali bayaze ngemuva kokugaseleka kwandlebe zikhanya ilanga egaseleka kulo leli likaMthaniya elaphunga noMagebe ilapho ke imali labe yaze khona into ekuthiwa imali uzokhumbula phela ukuthi imali yayingekho base beyetha ke bona bathi inkece nakhona futhi ondlebe zikhanya ilanga indlela babeyibala ngayo bona inkece yabo Omkhulu bethu noGogo bethu babengayibali ngendlela efanayo abantu abamhlophe bebeyibala kakhulu imali ngamalandi njengoba namanje imali sisayibiza ngamalandi kuthiwa 100 rand 200 rand 1000 rand uyabona okwesilungu lokho kodwa Omkhulu bethu noGogo bethu bona babengayibali kanjalo imali babeyibala ngendlela yabo babeyibala ngoPondo Omkhulu bethu noGogo bethu ngelinye ilanga uma ngokhongela enye insizwa mangifika ke kusho ukuthi uma umkhongi okanye uma uyokhonga okanye uma kuzokhongwa kuba khona izinto othola ukuthi ziwubuciko okanye ziwubungcweka eningcekisana ngazo nina abakhongi nabantu basemzini wena njenganomkhongi ungakwazi ukuthi umbisele
umbele abantu laba basemzini oyolobola kubona. Uma bengena kuleso sisele bese uyabahlawulisa ngoba izinto lezo eziumdlalo ekusuke kuncekwa. Kuke nje ingane vele ilale lapha ngomnyaka ifuna ukuthi nisukumise mhlambe ngemali ethile umdlalo loyo makuthiwa ehlisa umuntu emthini hayi ukuthi into eyisiko le akulona isiko izinto lezi eziumdlalo ukuthi nawe njengoba bethi ehlisa umuntu emthini engekho emthini kufanele ukuthi nawe ube namazwi athile ozobaphica ngawo ukuze le mali abafuna uyikhiphe ungayikhiphi injengoba injalo. Hayi thina kahlali masiya kokhonga thina ayahlali impela ibambana ngedihluthi impela iyabambana impela ngedihluthi kodwa ngikho lapho. Uma ngifika sebethi ubaba wale ekhaya akekho ukuze simlande beka phansi amakhulu amabili. Ngithi mengicabanga ngibona ukuthi hayi labantu laba bayiphambanisa lento. Nginesiqiniseko sokuthi abashona amakhulu amabili. Mhlambe nabo banalo ulwazi lokuthi ibizwa kanjani imali ngokwesinto. Ngivele ngikhiphe u200 ngubeke phansi. Basho basidonse nebali isicephu babonge bathi hayi siyabonga ukuthi amakhulu amabili siwabekile phansi bese ngibona ukuthi hayi ulwazi abanalo ukuthi ibizwa kanjani. Ngangibarobha ngamabomu ngangifuna ukubona ukuthi bayazini ukuthi njengoba imali beyibiza nje bethi beka phansi amakhulu amabili bayazini ukuthi bakhuluma ngani. Bavele babonge bese ngibona ukuthi oh nabo banalo ulwazi ukuthi imali omkhulu bethu babeyibala kanjani. Omkhulu bethu babengayibali imali ngamalandi. Abelunga bayibala kanjani kuthiwa u10 rand, u5 rand, 200 rand, 300 rand. Omkhulu bethu imali babeyibala ngoPondo. Ukube bona babeyazi into abakhuluma ngayo ngangizothi mangibeka u200 rand phansi bese bathi cha iyashoda ngoba uma kukhulunywa ngekhulu kukhulunywa ngo200 rand ngesizathu sokuthi omkhulu bethu nogogo bethu babethi mabeyibala imali babeyibala ngoPondo babengayibali ngamalandi ngoba ukubala imali ngamalandi into kaNdlebe zikhanyilanga. Yebo imali akuyona into yethu uyafika nabo Ndlebe zikhanyilanga kodwa nathi saba nayo indlela yokuyibala sasiyibala sisebenzisa oPondo. Uma kukhulunywa ngekhulu kukhulunywa ngo200 rand ngoba u200 rand wakhiwa yikhulu loPondo. Kodwa makukhulunywa ngo100 rand akushiya ukuthi ikhulu ngoba uma uzothi 100 rand ikhulu kusho ukuthi wena uyiguqula manje lento eyenziwa omkhulu bethu nogogo bethu usuthi wena yikhulu lamarandi kanti manje omkhulu bethu babengenzi njalo. Asike siyichazeke ukuthi njengoba babeyibala kanjalo siyiqale nje lapha u1 rand ukuthi u1 rand wona babewubiza ngani. U1 rand ke bafowethu babethi yishumi lo sheleni. Ingako kunamuhla u1 rand kuthiwa yishumi ingoba omkhulu bethu babethi yishumi lo sheleni. Wezwa lonto bese sidlule siye kuPondo. uPondo vele wona babeubiza ngoPondo babengasho ukuthi amashumi amabili cha babengasho njalo babethi nje uPondo u2 rand. Asiphinde sibukeke manje u5 rand soloke senyuka nawo kancane le mali ngoba vele phela siyafundisana siyakhumbuzisana. U5 rand wona babethi woPondo ababili neshumi lo sheleni. U6 rand wona babethi woPondo abathathu. U7 rand wona woPondo abathathu neshumi lo sheleni. U8 rand wona woPondo abane. Wayibona lento umbukelo wempunga yesinto ukuthi ngempela ogogo bethu nomkhulu bethu imali babethi mabeyiphimisa okanye mabeyibala babeyibala ngoPondo hayi ngamalandi. U11 rand wona woPondo abahlanu neshumi lo sheleni. U20 rand wona malini u20 rand. U20 rand yishumi lo Pondo. U40 rand wona amashumi amabili oPondo. U50 rand wona amashumi amabili oPondo noPondo abahlanu. U100 rand wona u100 rand amashumi amahlanu oPondo hayi ukuthi ikhulu. Hey kumnandi kuyibiza kanje imali bafowethu. Hey kumnandi kuyibiza kanje imali
u100 rand nje bafowethu amashumi amahlanu opondo njengoba sichazile ukuthi u20 rand wakhiwa yishumi lopondo wayibona lona u20 rand u40 rand wona amashumi amabili opondo 40 rand loyo into ke yenza ukuthi u100 rand kuthiwe amashumi amahlanu opondo ingoba ho 20 rand abahlanu bakha u100 rand iyona ke into yenza ukuthi ke kuthiwe amashumi amahlanu opondo ngoba u20 rand ngawodwa wakhiwa yishumi lopondo bese kuthi ku200 rand wona kuthiwa yikhulu lopondo ngamafuphi ke ikhulu akuwona u100 rand u200 rand u300 rand yikhulu namashumi amahlanu opondo hayi mbukelo wempunga yesintu TV kumnandi kule channel le hayi kumnandi kakhulu bafowethu izinto esifundisana zona sifundisana izinto ezimnandi ezazenziwa wokhokho bethu nomkhulu bethu esothi nathi masizenza noma sizikhuluma labe khona bajabule bebona thina njengezingane zabo sibiza izinto ngendlela nabo abekade bezibiza ngayo hayi nawe ngiyathemba mbukelo wempunga yesinto ukuthi imali ke namuhla usuyayazi ukuthi ibizwa kanjani ikhuphuke njalo ke ikhuphuke njalo lokuyibizile uma isifika lapha kwi1000 rand uyazi ke na ukuthi ke phela sekuyinkulungwane asike senze ke manje na isibonelo ke manje senze nje u1250 ukuthi ngokwesintu ke soyibiza kanjani leyo mali uma sifuna ukubiza u1250 ngendlela omkhulu bethu abayibiza ngayo kofika ugogo wakho ngelinye ilanga athi mntanami thatha inkulungwane nekhulu namashumi amabili opondo nopondo abahlanu athi uhamba uye endaweni ethile uyothatha malini wena mawungayazi le mali ukuyibiza kodwa thina la kwimpunga yesintu isona isizathu esenza ukuthi sikhumbuzisane nje bafowethu okuthi ogogo bethu babeyibiza kanjani le mali malini ke mbukelo wempunga yesintu u2755 rand ngibhalele la kuma comment section ukuze ngibone ukuthi ngempela siyafundisana ukuthi ngokwesintu okanye ngokwendlela ogogo bethu nomkhulu bethu ababekade bebiza ngayo malini ke uma sibiza ngendlela le yesintu sethu u2755 rand ngibhalele khona la kuma comment section ungitshela ukuthi malini leyo babezothi malini ogogo bethu u2755 rand asibonge kakhulu ke ngokuthi niubukele umfanekiso oqoshiwe ngiyacela ukuthi niwuthathe niudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke phela sizithenge incwadi zempunga yesintu ezifundisa isintu sethu ikhona incwadi esihloko sithi sithini isintu amava ahlabahlosile uyokhuluza ukhokhobe nendlela yesintu okuyincwadi yethu entsha uma kuukuthi uyafisa impunga yesintu ikuchushise kwezinye zezinto ezithinta isintu uyakwazi ukuthi uyishayele kuzona inombolo lezo ozibonayo lenze inhlelo zokuthi ufike usondele imphelandaba nizohlala phansi nixoxe uma kuukuthi ukude iyakwazi impunga yesintu ukuthi ikunike isikhathi ngokwefoni nawe okude uyakwazi ukuthi uyenze appointment ngokuthi ushayele zona le nombolo sikhulume ngokocingo ngoba impunga yesintu ayihloli kodwa impunga yesintu iyachushisa ngiyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke njalo nisubscribe ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV bese siyithatha imfanekiso eqoshe sidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona izoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga